Bibles, if you would, with me to Deuteronomy chapter 6. Pöörake palun Piiblis 5. Moosese raamatu 6. peatükki. Deuteronomy chapter 6. 5. Moosese raamat ja 6. peatükk. You know, we have such a privilege to hear the word of God together this morning. Tean, meil on tõesti suur privileeg täna kuulda Jumala sõna üheskoos. And I want you just to make the most of this opportunity. Ja ma tahan, et sina võtaksid maksimumi sellest võimalusest. Amen. Let's get everything that we can out of this time together. Võtame sellest ajast, mis me koos oleme, maksimumi. And I believe this, I believe you receive from God the importance that you put upon His Word. Ja ma usun, et sina saad vastu võtta Jumala käest vastavalt sellele tähtsusele, mis sina oled Jumalale ja Jumala sõnale pannud. And so let's just put our focus on Him. Nii et paneme täna oma fookuse Jumala peale. Expect to hear from our mighty God today. Ootame vastu võtta ja kuulda tema käest. But I'm going to start a new series this morning. Aga täna me alustame uue seeriaga. And we're going to call this Ups and Downs. Ja me paneme selle nimeks tõusud ja mõõnad. Ups and downs. Tõusud ja mõõnad. How many of you know life has ups and downs? Kui paljud teavad, et elu on täis tõususid ja mõõnasid. Amen. And so we're going to be looking at this over the next several weeks together. Me uurime seda teemat järgnevate nädalate jooksul. I want to talk about the reality that each and every one of us experience every day. Tahan rääkida sellest reaalsusest, mida igaüks meist kogeb iga päev. Everyone, every day experiences highs and lows. Igaüks meist igapäevaelus me kogeme nii-öelda kõrghetki ja madalpunkte. Don't lie to yourself and say, well, no, I'm happy all the time. Ära valeta endale, et sa ütled, et mina olen kogu aeg õnnelik. I'm always up. Ma olen alati üleval. No, the truth is we're either up or we're what? Ei, me oleme kas püsti või we're getting up. Me oleme püsti tõusmas. Amen. We don't always live up. Me ei ole alati seal üleval, me alati niimoodi püsti. But we need to keep going up. Aga meil on vaja jätkuvalt liikuda selles suunas. And so, you know, our feelings are usually determined by our situations. Ja tüüpiliselt meie tunded on defineeritud meie olukordadest. You know, and during your day, you're going to have up moments, and you're going to have down moments. Sinu päeva jooksul sul saab olema sellised aegu, kus sa oled nii-öelda üleval ja sa oled all. You know, somebody could just tell us that they love us. Keegi saab lihtsalt öelda meile, et nad armastavad meid. And we're up. Ja me tunneme, et me oleme nagu eufoorias, oleme üleval. And we drive away in the car and we crash the car and we immediately go down. Ja siis me läheme autosse, sõidame autoga ja siis teeme avarii ja siis me oleme automaatselt jälle all. And within moments of time, your feelings can change. Ja mõne hetkega sinu tunded võivad muutuda. You can feel on cloud 9 and you can feel like the whole world's against you within moments. Sa võid ühel hetkel tunda, et sa oled 9. pilvel ja järgmine hetk sa tunned, et sa oled täiesti madalam kui muru. And so when we have our highs and our lows, Ega meil on meie kõrgpunktid ja meie madalpunktid. when we have our ups and our downs, Kui me oleme oma nii-öelda tõusudes we need to know how to deal with them in the proper way. ja kui me oleme oma mõõnades, siis me peame teadma, kuidas nendega käituda korrektselt. And as we get into this is one thing that we'll probably talk about in the weeks to come in a little bit more in depth. Ja kui me hakkame uurima seda teemat, siis see on teema, milles me läheme sügavamale ja sügavamale järgnevate nädalate But jooksul. you need to realize that the Bible tells us that we are made up of 3 parts. Aga Piibel räägib sellest, et me koosneme 3 osast. That you are a spirit, Et sina oled vaim, you have a soul, sul on hing and we live in a body. ja me elame ihus. The real you is the spirit man. Aga tõeline sina on see sinu vaim. That's the part of you that is like God. See on sinu osa, mis on kõige rohkem Jumala sarnane. That's the part of you that is going to live forever with Him in heaven. See on see osa, mis elab igavesti taevas koos Jumalaga. That is the part of us that is the real us on the See inside. on see, kes meie seesmiselt tõeliselt oleme. And then we understand our body. It's our flesh and blood. Ja siis me mõistame ka meie ihu on meie veriluud ja kondid, nahk. It's what I see when I see you today. Et see on sina sellisena, nagu ma näen sind täna. But one of the parts of who we are that is sometimes the hardest to understand is the soul. Aga üks osa meie ihudest, meie eludest, keda on kõige raskem mõista tüüpiliselt, on meie hinged. Our soul is the part of us that needs to be worked on the most. Meie hing on see osa, mis meie elus kõige rohkem vaeva nõuab. And let me just tell you this, your soul is your key to having success in life. Ja ma ütlen sulle, et sinu hing on võtmeks selleks, et sul saaks olla edukas elu. It's where you can be happy and stable and fruitful and blessed.
success. Kui sellel läheb hästi, siis selle läbi sa saad olla õnnelik, stabiilne, viljakandev ja õnnistatud. And so let me just tell you about the soul a little Et bit. las ma räägin sulle hingest natukene. Your soul is where you think and where you feel and where you decide. Sinu hing on see, kus sa mõtled, kus sa tunned ja kus sa teed otsuseid. And it's also what we would call our mind, Ütleme ka, et see on see, kus meie mõistus, our will, meie tahe and our emotions. ja meie emotsioonid. That is all contained in what the Bible calls the soul. Need kõik on peituvad siis selleks, mida Piibel nimetab hingeks. And your soul is the vital part of you when it comes to making the decisions of your life. Ja sinu hing on nii-öelda väga, väga tähtsal kohal, mis puudutab otsuste tegemist. Because everything you do, every decision you make, it will pass through your soul. Sest kõik, mida sa teed, iga otsus, mille sa langetad, see läheb läbi sinu hingest. And so it is important for us to make sure that our soul is properly balanced. Nii et see on väga oluline, et meie hing oleks hästi tasakaalustatud. That our soul is going to give us, if our soul gives us the direction of our life, Et kui meie hing annab meile eluks juhiseid, then we need to make sure that our soul is well balanced and me healthy. peame kindlasti tegema, et meie hing on korralikult tasakaalustatud meie elus. And emotions are a very big part. Ja emotsioonid on üheks väga suureks osaks sellest. Every decision that we make. Igas otsuses, mis me teeme. And the other thing to this is the part we need to be careful with Ja teine asi on see, et üks osa, millega me peame ettevaatlikud olema, is our emotions are very fragile. on see, et meie emotsioonid on väga haprad. And just because you're happy right now does not mean you're going to be happy in 10 minutes. Ja lihtsalt sellepärast, et sa praegu tunned ennast nagu üliõnnelikuna, ei tähenda, et sa 10 minuti pärast oled selline. You know, our feelings can change quickly. Meie tunded võivad väga kiiresti muutuda. You know, there were times that Jesus, he's with his disciples and they're standing in faith. Et Jeesus oli ka oma jüngritega ja oli aegu, kus nemad olid täiesti tugevad usus. And then just a few moments later, Jesus is like, where is your faith? Ja siis mõni hetk hiljem Jeesus küsib, et kus teie usk nüüd on? You know, and I think it's the same with us, and we need to realize that. Et ma usun, et meiega on väga sarnaselt samamoodi ja me peame mõistma seda. And I think it's important for us to grow through the ups and downs of life. Ma usun, et see on väga oluline, et meie kasvaksime läbi oma tõusude ja mõõnade. We need to become better at what we do. Meil on vaja saada paremaks nendes asjades, mida me teeme. And so emotions are a big part of the decisions that you make daily. Seega emotsioonid on väga suureks otsustuspunktiks selles, kuidas sa teed otsuseid oma elus. And what you feel is influenced by the things around you. Ja mida sina tunned, see on mõjutatud sinu ümbrusest. And your will and your thinking, Ja sinu tahe ja sinu mõtlemine it can throw everything off balance in your life. võib visata kõik tasakaalust välja. How many of you know just by meditating on some negative thoughts, you could just feel like nobody loves me anymore? Kui paljud teavad, et kui sa mediteerid ja mõtled ainult negatiivsetest asjadest, siis sa väga ruttu võid hakata mõtlema, et mitte keegi ei armasta mind. But your will and your thinking can also strengthen you in the right way to go in Aga life. samas sinu tahe ja mõtlemine võib tugevdada sind ja sinu suunda elus. You could be down and start thinking about the promises of God and then have courage to go forward. Sa võid olla oma elu mõõnas või selles madalpunktis ja hakata mõtlema selle peale, mida Jumal on teinud sinu peale ja hakata kasvama sealt välja. And so I'm excited about this series that we're going to begin today Ja ma olen väga põnev selle seeria suhtes, millega me pihta hakkame. because I believe it's going to speak to each and every one of us. Sest ma usun, et see kõnetab igat ühte meist. And at first of all, you know, as we look at these things, Ja esiteks, kui me vaatame neid asju, I want us to do some self-examination. siis ma tahan, et me teeksime sellist eneseanalüüsi. I want us to allow these principles and these truths to begin to work in us Ma tahan, et me laseksime nendel printsiipidel ja põhimõtetel hakata tööd tegema meie sees. so that we can get better at who we are. Selleks, et meie võiksime muutuda paremaks sellest, kes me oleme. And so when we talk about feelings, Ja kui me räägime tunnetest, I want you to know, first of all, everybody has them. siis ma tahan, et sa esiteks teaksid, et kõikidel on need olemas. You're not the only one who has feelings. Sa ei ole ainus inimene, kellel on tunded. You know, sometimes we think that we're the only ones, that we're, you know, Vahetevahel me mõtleme, et meie oleme ainsad, kes tunneme emotsioone ja asju. Nobody else feels nothing, I feel everything. Kõik teised on tundetud ja mina olen ainus inimene, kes üldse tunneb midagi. You know, that's not how life is. Everybody has feelings. Ei, elu ei ole nii ja elu on täis erinevaid tundeid. And we express our feelings in different ways. Ja me väljendame oma tundeid väga erinevalt viisi. Sometimes you will express the same feeling in different ways. Ja vahest sa võid täpselt sama tunnet väljendada väga erinevalt. Sometimes you could be so happy that you cry. Sa võid olla vahest nii õnnelik, et sa hakkad nutma. Sometimes you'll be so happy that you laugh.
vahest sa oled nii õnnelik, et sa hakkad naerma. What's the problem? Millest probleem on? I'm just happy. I'm just out of control. Happy. Ei, ma olen lihtsalt õnnelik, ma lihtsalt olen täiega õnnelik. You know, sometimes we're mad and we'll just shut up. Ja vahest me oleme nii vihased, et me lihtsalt jääme täiesti vait. And then sometimes we're mad and we're just screaming and yelling. Ja teinekord me oleme nii vihased, et me hakkame räuskama ja karjuma. And the same feelings bring different reactions out of you. Ja samad emotsioonid, samad tunded toovad erinevaid reaktsioone sinust välja. And this is what we need to know about feelings. Ja mida meil on vaja tunnetest teada, on see, Your emotions are God-given things. et sinu emotsioonid on Jumala käest tulnud. It is the way that God made you. It's how He wired you as a person. See on see, kuidas Jumal on loonud sind. See on see viis, kuidas Jumal on pannud juhtmed nii-öelda sinu And sees so for kokku. you to have feelings, for you to have emotions, it's not wrong. Sest see, et sul on emotsioonid, see, et sul on tunded, see ei ole üldsegi vale. It is normal. See on täiesti normaalne And asi. you will feel things every day. Ja sa saad tundma erinevaid asju iga päev. Things that are good and things that are not so good. Asjad, mis on head, asjad, mis ei ole nii sugugi How head. many have had some good feelings this week? Kui paljudel on sellel nädala jooksul häid tundeid olnud? Right? How many have had some bad emotions this Kui week? paljudel on sellel nädala jooksul halbu tundeid olnud? We're just real people. Me oleme lihtsalt tavalised inimesed. We're just all together doing our best to serve God. Me oleme kõik siin lihtsalt üheskoos, et teenida Jumalat nii hästi, kui me suudame. And so our title throughout this series, it doesn't just affect some people, this affects every people. Seega see seeria tiitel, see mitte ei mõjuta ainult meid, vaid igat inimest üldse. And so there's nothing wrong with having feelings. Seega see, et sul on tunded, ei ole üldsegi vale või kuidagi paha. We just need to learn how to control them. Me lihtsalt peame õppima neid kontrollima. Amen. Amen. There's nothing wrong with having feelings. You just need to learn to control the feelings that you have. Mitte midagi ei ole valesti ega halvasti, sellepärast, et sul on tunded, aga me peame õppima neid kontrollima. Because this is the thing about feelings. Ja mis puudutab tundeid, asi on selles, If you don't control them, kui sina neid ei kontrolli, they will control you. siis nemad hakkavad kontrollima sind. How many of you know people that are they just live by their feelings? Kui paljud teavad inimesi, kes lihtsalt elavad vastavalt oma emotsioonidele ja tunnetele. And for me, that is a very sad life. Minu jaoks see on kurb elu. And if everything's good, they're just happy. They come bouncing into work. And whoop. Ja kui kõik on ilgelt hästi, siis nad tulevad tööle niimoodi täis rõõmu, ilusad kargavad seal ringi. But then if everything is bad, they drag in about 10 minutes late. Aga kui neil on halb tuju või niimoodi, siis nad nagu lohisevad tööle 10 minutit Sit at hiljem. their desk and let everybody know that Istuvad oma laua taha niimoodi ja siis nagu annavad kõigile teada. things are not well in my little world. Asjad ei ole üldse hästi minu väikses elus. You know, I feel so sorry for people like Ja that. mul on tõsiselt kahju sellistest inimestest, Because that's not living. sest see ei ole elamine. That's not the stability that God desires for us. See ei to ole live. selline stabiilsus, mida Jumal igatseb meie jaoks. And so we can control our emotions, and if we don't, our emotions will control us. Aga meie saame kontrollida oma emotsioone, sest kui me seda ei tee, siis need hakkavad meid And kontrollima. let's look here in Deuteronomy chapter 6. Ja vaatame seda 5. Moosese raamatu 6. peatükki. Deuteronomy chapter 6 and verse 5. 5. Moosese raamat 6. peatükk ja 5. salm. This is a command from heaven given to us. See on käsk taevast, mis on antud meile. I want to read this out of the Amplified Ma Bible. tahan lugeda seda laiendatud piiblitõlkest. It just gives a few more adjectives in here that I like. Sõna on lihtsalt veel paar sellist lisasõna, mida siin muidu ei ole. It says, you shall love the Lord your God. Ütleb, et armasta oma isandat. Now, how many of you know that would be probably enough to say right there? Nüüd kui paljud teavad, et sellest võib-olla isegi piisaks, kui sa ütled lihtsalt seda. Everybody just love God. Et kõik lihtsalt armastage Jumalat. But then he goes on and expresses how we're to love God. Aga siis ta läheb edasi ja väljendab, kuidas me peaksime Jumalat armastama. You shall love the Lord your God with all your heart, Armasta oma isandat kogu oma südamest all your mind, ja kogu oma mõistusest, with all your soul, kogu oma hingega with all your strength, ning kogu oma väega või kogu tugevusega, with your entire being. ning kogu oma olemusega. Love the Lord your God with everything that you are. Armasta Jumalat kõigega, mis sinus on. So in other words, you don't love God like you love pizza. Teisisõnu, sa ei armasta Jumalat, nagu sa armastad pitsat. You don't love God like you love your dog. Sa ei armasta Jumalat, nagu sa armastad oma koera. You love God with every part of your being. Sa armastad Jumalat kogu oma olemusega, All of your heart, kogu oma südamest, your spirit, kogu oma hingest, all of your soul, kogu oma vaimust, all of your strength. kogu oma tugevusest. Spirit, soul, and body, you are to love
God. vaim, hing ja ihu, kõik peaks täielikus kooskõlas armastama Jumalat. And we know that Jesus repeated this commandment. Ja me teame, et Jeesus kajas vastu seda, ütles uuesti seda käsku meile. In Matthew chapter 22, Jesus quoted this. Matteuse 22 Jeesus tsiteeris seda. Matthew chapter 22 and verse 37. Matteuse 22 ja 37 salm. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." Jeesus ütles siin seda, et armasta isandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. You know, Jesus kind of replaced strength with mind here. Ta siin vahetas selle oma jõu või tugevuse asemel, ta ütles nii, et oma mõistusega. And really, I think to be strong in mind, you've got to be strong. Ja ma usun, et selleks, et sa saaksid mõistusesse tugev olla, sa pead tugev olema. You've got to be disciplined. Sa pead olema distsiplineeritud. Because your mind is where you're going to decide some things and you better be in control. Sest sinu mõistus on koht, kus sa hakkad otsuseid tegema ja sa pead valitsema seda. And so focusing our intelligence on what we do. Nii et keskenduma oma mõistuses sellele, mida sa teed, oma intelligentsis. Make sure that you're being wise Tee about kindlaks, every et sa step. oled arukas igas otsuses, igas sammus, mida sa teed. And don't think that there's some things that it just doesn't matter, because I think everything really matters. Ja ära mõtle, et on asju, mis ei ole nii olulised, sest kõik on oluline. But we know this. Aga me teame seda, In the way that we love God et selles viisis, kuidas me armastame with Jumalat, all that we are, kogu, kes me oleme, there's still going to be ups and there's still going to be downs. sellele vaatamata meie elus saab olema nii tõususid kui ka mõõnasid. Everyone is going to experience ups and downs. Kõik inimesed saavad kogema siin elus erinevaid tõususid ja mõõnasid. And I think this is going to be the kind of the main heart in this series, Ma usun, et see saab olema selle seeria südameks. is that we need to use our ups and our downs Me peame kasutama oma tõususid ja mõõnasid to enhance our relationship with our God. selleks, et võimendada oma suhet Jumalaga. When you're up, Kui sa oled üleval, you need to be thanking and praising God for all that He has done for you. siis sa pead kiitma ja tänama Jumalat kõige selle eest, mida ta on teinud. When you are down, Kui sa oled languses, you need to be seeking God for His direction and for His peace and His help. ja sa pead otsima Jumalat, tema nõuandeid, tema tarkust, tema rahu. Amen. Amen. No matter where we're at in life, Vaatamata sellele, kus kohas me oma elus oleme, our focus should be on Him. meie fookus peaks olema Jumalal. You know, I've seen some people, they only focus on God in the hard times. Ma tunnen mõningaid inimesi, kes ainult siis keskenduvad Jumalale, kui nende elu on raske. And things start going bad in their life and they're in church every time the Ja doors open. asjad hakkavad halvasti minema nende elus, siis nemad on iga kord koguses, kui uksed on lahti. And then when things get better and God helps them out, they're gone. Ja siis, kui asjad hakkavad paremini minema ja neil läheb juba hästi, siis nad on läinud. And then I see the other people. Siis ma näen teistsuguseid inimesi. They're only in church when things are going good. Nad on ainult siis koguduses, kui asjad lähevad hästi. But as soon as hard times come, they disappear. Aga niipea, kui rasked ajad tulevad, siis nad on kadunud. We should not be those kind of people, either one. Me ei peaks olema mitte kummaski kategoorias. Our ups and our downs should not take away from our relationship with God. Meie tõusud ja mõõnad ei peaks ära võtma meie suhtest Jumalaga. But our ups and our downs should amplify and enhance our relationship Aga with meie God. tõusud ja mõõnad peaksid tugevdama meie suhet Jumalaga. And I'm telling you, this is a key to being stable in life. Ja ma ütlen, et see on üheks suureks võtmeks, et olla stabiilne oma elus. Your ups and downs can increase your faith. Sinu tõusud ja mõõnad saavad suurendada sinu usku. Your ups and downs will give you confidence. Sinu tõusud ja mõõnad saavad anda sulle kindlustunnet. You know, we just finished a series, if you were here for the last couple of months, Life on Fire. Me just lõpetasime seeria Elu tules. And we talked about putting our emotions into serving our God. Ja me rääkisime seal sellest, et me peaksime panema oma emotsioonid Jumala teenimisse. Again, emotions are God-given. Jällegi, emotsioonid on Jumala käest antud. Emotions are what God has given us to enjoy life. Jumal on andnud meile emotsioonid, et me saaksime nautida elu. But go with me to Psalms 100. Läheme korraks laulude raamatusse, 100. laulu. Psalms 100, I'm going to read the first 3 verses of this psalm. Laul 100 ja ma tahan lugeda siit esimesed 3 salmi. It says, shout for joy to the Lord, all the earth. Hõisake isandale kõik ilmamaad. Worship the Lord with gladness. Teenige isandat rõõmuga. Come before him with joyful songs. Tulge tema palge ette hõiskamisega. What is that? Mis see on? Emotional service and worship to God. Emotsionaalne teenimine ja ülistus Jumalale. Know that the Lord is God.
teadke, et Isand on Jumal. It is He who made us. Tema on meid teinud We are His. ja tema omad me oleme. We are His people. Tema rahvas, The sheep of His pasture. tema karjamaa kari. Man, hallelujah. Halleluuja! That should make you happy. See peaks siin rõõmu tundma That should panema. cause some emotion to rise up in you. See peaks põhjustama emotsioonid ärkamist sinu sees. To know that you are the ones that God loves and that God has created. Et teada, et teie olete need, keda Jumal on loonud ja keda Jumal armastab. And so we should worship Him. Seega me peaksime kiitma ja ülistama Shout with joy. ja hõiskama rõõmsalt. Sing joyful songs. Laulma rõõmsameelseid laule teha. God is telling us to express emotion in our worship to Him. Jumal tahab, et me väljendaksime oma emotsioone tema ülistuses. Amen. So emotions aren't bad. Nii Emotions are et good. emotsioonid ei ole halvad asjad, need on head asjad. God wants us to be emotional. Jumal tahab, et me oleksime emotsionaalsed. God understands that we're emotional beings. Jumal mõistab, et me oleme emotsionaalsed inimesed. And we are not mindless robots. Ja me ei ole lihtsalt mõistuseta robotid. We don't just, God, we love you, God, we serve you. Me ei ole lihtsalt niimoodi, et Jumal, me ülistame sind, Jumal, me teenime sind. No matter what, I am yours. Vahet pole, mis toimub, ma ikkagi No, it's teenin not sinu oma. a dead religious thing. Ei, see on selline surnud religioon. If your relationship with God becomes kind of religious and robotic, you need to get some life back in you. Kui sinu Jumala teenimine muutub selliseks, kuidas öelda, religioosseks ja robotlikuks, siis sa peaksid muutma seda. Don't be mindless Christians. Ära ole selline mõistuseta kristlane. You need to be emotional in your worship and your service. Sa peaksid teenima ja ülistama Jumalat oma emotsioonidega. You know one person that was emotional Tead ühte inimest, kes oli emotsionaalne and he was a big star in the Bible? ja ta oli piiblis suureks staariks? David. Taavet. David was so emotional. Taavet oli väga emotsionaalne. He was an open book. Tema oli selline avatud raamat. Before God, he didn't hide nothing. Jumala eest ta ei varjanud mitte midagi. He would say, God, I've screwed up and I feel so bad. Ta ütles, et Jumal, kuule, ma olen täieliku käki kokku keeranud ja ma tunnen nii pahasti. And other times he's writing, man, I overcome in all things and there's no God greater than you. Ja teises kohas ta ülistab Jumalat. Jumal, sa on nii vägev ja ei ole kedagi, kes oleks sinust parem. I love that the Bible shows us how we can use our emotions in our Ja relationship. mulle väga meeldib see, kuidas Piibel näitab meile seda, kuidas me saame kasutada emotsioone You sellisel want viisil. to learn to be more free in your prayer life? Read the Psalms. Kui sa tahad õppida, kuidas olla nii-öelda vaba oma palveelus, siis loe laulude raamatut. And understand how we can have this personal relationship with our God. Ja hakka mõistma, kuidas meil saab olla see isiklikum ja sügavam suhe Jumalaga. You know, David would say things like this. Taavet ütles näiteks selliseid asju. I was glad when they told me it's time for church. Et ma olin väga õnnelik, kui mulle öeldi, et on aeg koguduseks. Some people say, well, it's time for church. Mõned inimesed on sellised, jälle vaja kogudusse All minna. right, let's go. Okei, lähme You know, kogudusse. 2 hours, okay. Kaks tundi I'll istume seal, give 2 hours to the Lord. okei, ma annan 2 tundi That's Jumalale. the least I can do. No vähemalt nii palju võib ju teha. No, that wasn't David. Ei, Taavet ei olnud selline. David said, I was happy. I was filled with joy every time it was time Taavet for ütles, et church. ma olin rõõmus, ma olin rõõmu täis, kui ma kuulsin, et saab kogudusse. And we have to bring our emotions into our serving of God. Ja me peame tooma emotsioonid oma Jumala teenimisse. Because if I don't have the right emotions, Sest kui mul pole õigeid emotsioone, the Bible says it's a dangerous place to be. siis Piibel ütleb, et see on väga ohtlik koht, kus olla. Go with me to Deuteronomy chapter 28. Läheme tagasi 5. Moosese raamatusse 28. peatükki. Let's look what the Bible says when we don't serve God with the right emotions. Vaatame, mida Piibel ütleb selle kohta, kui me ei teeni Jumalat õigete emotsioonidega. Deuteronomy 28 verses 47 and 48 5. Moosese raamat 28 ja 47-48 salmid. says, if you do not serve the Lord your God with joy and enthusiasm for the abundant benefits you've received, 5. Moosese 28-47, et sa ei ole teeninud isandat oma Jumalat rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest. joy and enthusiasm, that should be part of who we are. Rõõmuga ja heast südamest, see peaks olema osa meie kristliku elust. But it says if you don't do it that way, Aga siin ütleb, kui sa seda ei ülista Jumalat, verse 48, you will serve your enemies whom the Lord will send against you. siis 48 salm ütleb, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda isand saadab su kallale. And you will be left hungry and thirsty and naked and lacking in everything. Ja ta ütleb, et sa saadame näljas, janus ja alasti ja täielikus puuduses. I don't know about you, but I don't want to be that.
ja ma ei tea, kuidas on sinuga, ma ei taha sinna jõuda. I don't want to be hungry and thirsty and naked and lacking in everything. Ma ei taha olla näljas ja janus ja alasti täielikuses puuduses. That's not living. Seda ei nimetada I elamiseks. don't want to be serving my enemy. I want to continue to serve my God. Mina ei taha jätkuvalt teenida oma vaenlast, ma tahan teenida jätkuvalt Jumalat. And so we don't want to go there. Me ei taha jõuda sinna paika. And apparently our emotions have a lot to do with this. Ja kui sa uurid seda, siis sa näed, et meie emotsioonidel on sellega palju pistmist. Because if you're not serving God emotionally, you will begin to serve God religiously. Sest kui sina ei teeni Jumalat emotsionaalselt, siis sa hakkad teenima Jumalat religioosselt. And that is a dangerous place to be. Ja see on väga ohtlik koht, kus olla. I want our relationship with God to stay fresh. Ma tahan, et meie suhe Jumalaga püsiks värskena. That it would stay alive and Et living. see oleks elav ja oleks täis elu. And we need to be doing all that we do for God with an expression of our Ja heart. me peaksime kõike, mida me teeme Jumalale, väljendama oma And südamest. so it is vital for us to have the right emotions. Seega see on hädavajalik, et meil oleks õiged emotsioonid. That we would not be unstable. Et me ei oleks ebastabiilsed. And so not only should we be careful in our service to God, Mitte üksnes me ei peaks olema ettevaatlikud oma Jumala teenimises. but I think we need to be careful in every area of life. Ma usun, me peaksime olema ettevaatlikud igas eluvaldkonnas. That we do not let our emotions go down a wrong path. Et me ei lase oma emotsioonidel valet teed pidi hakata liikuma. You need to manage the feelings that you have. Sina pead kandma hoolt nende tunnete eest, mis sul on. You need to manage your ups and you need to manage your downs. Sa pead kandma hoolt oma tõusude ja sa pead kandma hoolt oma mõõnade Your eest. ups should not be too high and your downs should not be too low. Sinu tõusud ei tohiks olla liiga kõrged ja sinu mõnad ei tohiks olla liiga madalad. That we should be, our goal should be some stability in our life. Meie elus peaks olema seisma selline stabiilsus. And so if we're going to, if there's going to be ups and downs, Kui meie elus saavad olema sellised tõusud ja mõõnad, and trust me, you're going to have ups and downs. ja usu mind, sul saavad olema tõusud ja mõõnad. We're going to have ups and downs before we go to bed tonight, probably most Meil of us. saavad arvatavasti enamusel meist olema ja tõusud ja mõõnad enne, kui me täna läheme magama. It is important that we manage them. See on väga oluline, et me nagu hoiaks neid vaos. And it's important that in our ups and downs, that life continues to go higher. Ja et me kontrolliks neid ja et meie suund nende tõusude ja mõõnadega oleks jätkuvalt tõusev, ehk siis ülespoole liikumas. It's like the graphic on the bulletin that I kind of printed up for this series. Nagu see pilt bulletani peale, mida ma tegin selle seeria jaoks. We can have ups and downs, but we need to be going up. Et meil saavad olla elus tõusud ja mõõnad, aga me peame jätkuvalt suunaga ülespoole liikuma. That's where success is. See on see koht, kus peitub edukus. Success isn't in one high point or defeat is not in one low point. Edukus ei peitu mingisuguses ühes kõrgpunktis või One low point. Success is not determined by one low point. Ja edukus ei ole Failures, või läbikukkumine ei ole mingisuguse madala punkti tõttu nagu defineeritud. But it's over the period of time. Vaid mis näitab sinu mingi aja möödudes sinu suunda, Where's your life going? kuhu suunas sinu elu And our liigub. life needs to be going up. Meie elu peaks liikuma ülesmäge. And in the ups and downs that we have during our day, that we would end the day on a higher level than Ja we began vaatamata our day. nendele tõusudele ja mõõnadele, millest me elus läbi läheme, meie päevad ka peaksid lõppema pigem kõrgpunktis. I believe that should be our goal. Ma usun, et see peaks olema meie eesmärgiks. And so we are to live by faith. Seega me peaksime elama usus. And as we live by faith, it's going to determine the choices that you make. Ja kui sa elad usus, siis see näitab ka, milliseid valikuid sa teed elus. You need to live by faith. Sa pead elama usus And it will change your actions. ja see muudab sinu tegusid. Because what you believe begins to become what you think. Sest see, mida sina usud, hakkab muutuma selleks, mida sa ka mõtled. You can't live something just knowing it. Sa ei saa elada lihtsalt midagi teades. You live something by meditating on it and thinking it. Sa elad, kui sa nii-öelda mõtled selle peale ja mediteerid selle üle. There's a lot of people that know how to live a good Christian life. On väga paljusid kristlasi, kes teavad, kuidas elada edukat kristlikku elu, But they're not doing it. aga nad ei tee seda. So it's not just knowing it that makes it work. Seega asja ei pane toimima ainult need teadmised, But it's thinking about it. It's meditating on it. vaid sellele mõtlemine ja sellest mediteerimine. That we were able to live by faith. Et me saame elada usust. Go with me to 2 Corinthians chapter 5. Läheme teise korintlaste kirja 5. peatükki. This is one of the longer verses in the Bible. See on üks pikemaid salme piiblis. It says, "For we live by faith, not by sight." Teise korintlastele 5:7, sest me käime usus, mitte nägemises. We live by faith, not by sight. Sest me käime usus, mitte nägemises. Would you just declare that? Ütleme palun seda koos. Make this personal.
ja ütle seda isiklikult, Say, I live by faith, not by sight. et ma käin usus, mitte nägemises. I live ma by käin usus, faith, mitte not by nägemises. sight. Let's declare it again. Ütleme seda uuesti, ma I elan live by usus, faith, mitte not by nägemises. sight. ma olen usus, mitte nägemises. What does that mean? mida see tähendab? What does it mean to live by faith and not by sight? mida see tähendab elada usus ja mitte nägemises? Because what you see is going to change what you feel. Sest see, mida sa näed, muudab seda, mida sina tunned. And so your feelings have a lot to do with this by sight thing. Seega sinu tunnetel on väga palju pistmist selle nii-öelda nägemisega. But I don't see any blessings in my life. aga ma ei näe mingisuguseid I õnnistusi oma don't elus. see any way out of this. aga ma ei näe, kuidas sellest asjast välja I saada. don't see the right people coming into my life. aga ma ei näe, et õiged inimesed tuleksid minu ellu. How can God do this? kuidas Jumal küll saab teha midagi sellist? And if you're living by what you see, you're going to give up tomorrow. ja kui sa elad sellest, mida sa näed, siis sa annad homme alla. But if you live by faith, aga kui sa elad usust, if you're living by the promises of God, kui sa elad vastavalt Jumala tõotustele, you'll never give up siis sa ei anna kunagi alla. because His promises will remain true forever. sest tema tõotused jäävad kestma igavesti. And if you don't see it yet, ja kui sa veel ei näe seda, you just got to keep believing it's coming. siis pead jätkuvalt uskuma, et küll see tuleb. Because He promised, sest tema tõotas, He will do it. tema teeb. Amen. I've got to believe that for my life, or else I would have given up years ago. ma pean seda uskuma oma elu suhtes, sellepärast et muidu ma oleksin juba aastaid tagasi alla andnud. And so this living by faith, it's a principle of God's word. seega see usust elamine on Jumala poolt antud printsiip. And so it is so important what you and I believe. seega see on väga oluline, mida sina ja mina usu. You need to believe the right things. me peame uskuma õigeid asju. Because if you believe goofy things, you're going to act goofy. sest kui sina usud veidraid asju, siis sa käitud ka veidralt. But if you believe things that are settled in heaven, aga kui sina usud selliseid asju, mis on nii-öelda taeva poolt kinnitatud, you're going to live your life with security. siis sa elad oma elu kindluses. I don't want to be a goofy Christian. ma ei taha olla mingisugune veidrik kristlane. I don't want to be one of those people that you walk in a room and everybody's like, ooh. ma ei taha olla selline inimene, kui ma astun tuppa, siis teised inimesed kõik seal toas. I didn't know he was coming. tema ka tuli või? ma lootsin, et ta ei tule. You know, let's not be those people. kuule, ärme ole sellised. Let's be the people that everybody wants to be around. oleme sellised inimesed, kelle juures kõik tahavad olla. Let's be the kind of people that people enjoy talking to. oleme sellised inimesed, kellega, kui inimesed tulevad rääkima, siis nad naudivad seda. Because we are real and we are stable. sest me oleme tõelised ja me oleme stabiilsed. And that we are founding all that we believe and all that we do on God's promises. ja kõik, mida me usume ja mida me teeme, peaks baseeruma Jumala sõnal. But our feelings can have positive or negative effects on us. aga meie tunnetel ja emotsioonidel saavad olla positiivsed ja negatiivsed Because tulemusi of meie the elus. things we cannot see. selle tõttu või nende asjade tõttu, mida me ei Some näe. things you cannot see will make you excited. Some things you cannot see will cause you to fear. mõned asjad, mida sa ei näe, saavad põhjustada põnevustunnet sinu sees. mõned asjad, mida sa ei saa näha oma elus, muudavad sind väga ebakindlaks. It depends on what you do with that. lihtsalt oleneb sellest, mida sa teed sellega. That's going to cause you to be unstable see põhjustab seda, kas sa oled siis ebastabiilne or else to be stable. või et sa oled stabiilne. And so this is what I want to look at throughout this series. see on see, mida ma tahan vaadata selle seeria läbi. Because again, feelings are God-given. jällegi, Jumal on meile andnud need tunded. You're going to have your ups and you're going to have your downs, and God knows that. sul saavad olema need tõusud ja mõõnad ja Jumal teab, et sul saavad need olema. But God is going to help us to make these decisions. aga Jumal aitab meil teha neid otsuseid. God gave us emotions so that we would make right decisions. Jumal in our andis life. meile emotsioonid, et me saaksime teha õigeid otsuseid oma elus. He wants you to make right choices. tema tahab, et sa teeksid õigeid otsuseid. He wants you to make choices that bring life and happiness. tema tahab, et sina teeksid otsuseid, mis toovad elu ja õnnelikkust sinu ellu. God said, I put before you two choices. Choose the right one. Jumal ütles, ma panen 2 valikut sinu ette, vali nüüd õige asi. This is God's heart for us. ja selline on Jumala süda meie suhtes. Emotions God gave us are going to be the thing that helps us to enjoy life. Jumal on andnud meile emotsioonid selleks, et aidata meil nautida elu. That we'll understand what it's like to lose, but we'll understand what it's like to win. et me mõistaksime, mis tundeid tekitab see, kui me kaotame, aga mida see tekitab, kui me võidame. And we like to win. ja meil meeldib võita, on nii. I don't know about you, I am very
I guess the word is competitive. ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina olen väga selline võistlushimuline. And even if I'm playing a game of cards with my wife, I want to win. Ja isegi kui ma mängin oma naisega mingisugust totakat kaardimängu, ma tahan ikkagi võita. No, I love her and I want the best for her, but I want to beat her. Muidugi ma armastan oma naist ja tahan, et ta läheks hästi, aga ma tahan talle pähe selles mängus. So I like to win. Seega mulle väga meeldib võita. And there's nobody that should like to lose. Ma ei usu, et keegi peaks nii-öelda nautima kaotust. But we all know what it feels like to lose. Aga me kõik teame, mis tunne on kaotada. And so because of that, Selle tõttu God said, let me tell you how to win in life. Jumal ütles, et las ma näitan sulle, kuidas elus võita. Follow these principles. Do what I ask of you and you will be a success. Järgi neid samme, järgi neid põhimõtteid ja sa saad olla edukas selle läbi. Why do we want to serve God? Miks me tahame Jumalat teenida? Because we love the feeling of being on the winning team. Sest me armastame seda teadmist ja tundmist, et me oleme võitjate tiimis. We love the feeling of knowing we're going to overcome through Jesus and by his blood and by the word of our Meile testimony. meeldib see teadmine, et me teame, et me oleme võidukad läbi Jeesuse ja tema vere ja selle, mis ta on teinud meie jaoks. It's fun to win. See on lõbus, see on hea, kui sa võidad. It's fun to be on a winning team. See on väga hea olla võidukas tiimis. My American football team last year, we won everything. Et minu nii-öelda see Ameerika jalgpallitiim, me võitsime kõik eelmine aasta. It's fun to be a fan of the team that's winning. Nii tore on olla sellise tiimi fänn, kes on võidukas. Because nobody can say anything bad about you Sest anymore. keegi ei saa enam midagi halvasti öelda sinu kohta. Now, this year is a new season that started. We're not doing so great, Nüüd see aasta on juba uus hooaeg pihta, aga meil ei lähe nii hästi veel. but I'm still a fan. Aga mina olen ikkagi fänn. Because we're going to win, and we're going to win, and we're going to win again. Sest me võidame ja me võidame ja me võidame jälle. But we all like to win in life. Aga meile kõigil meeldib elus võita, on nii. And the way that we know how life is, the way that we feel the spices of life is through our feelings. Teame nii-öelda, kuidas see võidutunne on ja kuidas me nii-öelda tunneme neid eluvürtse, et see on läbi emotsioonide. It's the spice of life. Need emotsioonid annavad meile elule vürts juurde. The ups and the downs, I thank God for them all. Need tõusud ja mõõnad, mis meil elus on, ma olen Jumalale tänulik mõlema eest. Because when I'm down, it makes me appreciate more the ups. Sest kui ma olen mingisuguses madalas punktis, siis ma hindan ja väärtustan kõvasti rohkem neid And kõrgpunkti. so we need to learn to enjoy life and let our feelings be the spice of life. Ega me peaksime õppima nautima elu ja lasema emotsioonidel nii-öelda vürtsitada meie elu. But there is no such thing as a person who has no feelings. Aga ei eksisteeri sellist inimest, kellel ei ole mingisuguseid emotsioone. There's no such thing as a person that does not feel things in life. Ei ole sellist inimest maamuna peal, kes ei tunneks mitte midagi. Now, some people might appear like they have no emotions. Nüüd on selliseid inimesi, kes nii-öelda näitavad, et mingeid emotsioone ei ole. Something bad happens, they're just nothing. Midagi halba juhtub, siis on nagu Something good happens, is nothing. ma ei saa seda nägu teha. Aga ühesõnaga jah, et kui neil midagi hästi läheb, siis jälle kõik on hästi tõsine. No, it's just stone face. Lihtsalt selline kivinägu, mitte midagi ees ei ole. Just because they seem like they don't have feelings doesn't mean they don't have feelings. Lihtsalt sellepärast, et nad näitavad, et neil mingisuguseid emotsioone ei ole, ei tähenda, et neil mingeid emotsioone ei oleks. Some people can appear very hard and very heartless. Mõned inimesed võivad tunduda väga kalgid ja väga südametud. But what they really are doing is they're living behind a wall. Aga mida nad tegelikult teevad, on nad elavad mingisuguse seina taga. They still have feelings. Neil on ikka tunded. But they've put up a wall for everyone else. Aga kõikide teiste jaoks on panevad esile sellise seina Because of the hurts that they've had in their own tänu lives. nendele haiget saamistele, mis nende sees on toimunud. So they have feelings, but they don't want to express it because people take advantage. Seega neil on tunded, aga nad ei taha neid väljendada, sellepärast et teised inimesed kasutavad neid ära. And so when they put their own feelings out there, they've been hurt. Nii kui nad panevad oma emotsioonid esile, siis nad on haiget saanud. And so now people begin to guard their feelings. Ja seetõttu inimesed hakkavad kaitsma või varjama oma tundeid. They still have them. Neil ikka on tunded. They're still there. Nad on ikka veel But seal. they're not going to let anybody see what they feel. Aga nad ei lase kellelgi näha seda, mida nemad tunnevad. But there is no such thing as an emotionless person. Aga sellist inimest, kes ei tunne mingisuguseid emotsioone, ei eksisteeri. I see people from time to time that just seem dead on the inside. Ma näen aeg-ajalt selliseid inimesi, kes nagu paistavad ees, nad on sees nagu surnud. I'm kind of a studier of people. It's what I like to do. Ma olen selline inimeste uurija, mulle meeldib inimesi jälgida ja And the vaadata neid. question I ask myself when I see somebody who's just dead, Ja kui ma näen kedagi sellist, kes nii-öelda sisemiselt nagu surnud, ma küsin enda käest sellise küsimuse. is who hurt them? Kes tegi neile haiget? Who has hurt them to cause them to go into this hole?
kes tegi neile haiget, et põhjustada sellist auku kukkumist? Who has hurt them to cause them to put up these big walls? Kes on põhjustanud nende elus valu, et nad panid üles sellised kõrged müürid? Because the reason people become that way is usually because of the pain they've experienced in life. Tüüpiliselt põhjus, miks inimesed lähevad selliseks, on tänu mingisugusele haiget saamistele, mis nende elus on olnud. Somebody took advantage. Keegi kasutas neid ära. Somebody hurt them. Keegi tegi neile haiget. And now they are living behind a wall that nobody would be able to penetrate. Nüüd nad elavad mingisuguse seina taga, millest mitte kedagi nad läbi ei lase. And so it's usually not just one event. See tüüpiliselt ei ole põhjustatud mingisuguse ühe sündmuse When pärast. somebody appears just to be dead on the inside, it's because of many events that have happened over the years. Kui keegi paistab olema täiesti selline seesmiselt, siis see on arvatavasti mitmete haigete saamiste And they tõttu. just tried to close themselves off from feeling anything, but they still feel. Siis nad üritavad ennast sulgeda kõikide tunnete eest ja tundmiste eest, aga nad sellegipoolest tunnevad. I remember I used to be that way. Ma mäletan, mina olin kunagi selline. I'd gone through some very horrible things in my early life, and I just put up a wall. Ma läksin oma varajases eas väga suurtest emotsionaalsetest võitlustest läbi ja ma panin seinad üles. And you know, the things that had happened to me, I acted like nothing happened to me. Need asjad, mis minu elus olid toimunud, ma käitusin nagu mitte midagi poleks toimunud. And I didn't want anybody else to hurt me, so I just became this tough guy on the Ja ma ei outside. tahtnud, et keegi mulle haiget teeks ja seetõttu ma olin selline hästi karm kutt. But I remember just the times when I was alone, the times before I'd go to bed at night, it's where I would feel the things. Ma mäletan, et see aeg otsa enne magama minemist, enne kui ma magama jäin, vot see oli see koht, kus ma tundsin neid asju. You know, and that you always have that anger that's just underneath. You always have that explosion of emotion just right there. Et see emotsiooni plahvatus on sinu sees nagu seal valmis juba olemas. But then you wake up the next day and you put up that wall. Ja siis järgmisel hommikul ärkad uuesti ülesse, paned need seinad uuesti ülesse. You know, and I'm sure many of you used to live that way too. Ma usun ka päris paljud teist võib-olla on kunagi elanud. But I remember giving myself to the Lord and having him melt away the walls. Aga ma mäletan, kui ma andsin oma elu Jumalale, siis Jumal sulatas need müürid, mis ma olin tekitanud. He changed my personality within a short period of time. I became a different Ja person. ma muutis minu isiksuse väga lühikese ajaga ja ma muutusin väga teistsuguseks inimeseks. Because who I really was behind the wall began to come out. Sest see, kes ma olin seal seina taga, see hakkas rohkem välja tulema. And he helped me to learn to express my emotions in the proper way. Jumal õpetas mind, kuidas näidata neid emotsioone õigel viisil ja kuidas kasutada neid. But when people are living behind the walls, that is the hardest life to live. Aga kui inimesed elavad niimoodi suletud seinte taga, siis see on üks raskem elu, mida elada. And you can know if somebody's put up walls, if somebody's got that tough exterior, it's because they've been hurt. Aga tea, et kui keegi on nagu väliselt kas hästi karm või täiesti tumma näoga, siis on tüüpiliselt haiget saamise But tõttu. there's no emotionless people. Aga ei ole ühtegi inimest, kellel poleks mingeid emotsioone. Now, I brought some things here with me today. Ma tõin täna siia mõningaid asju. Let me just make this here. How many of you remember Play-Doh? Kui paljud näetavad sellist nagu plastiliini? You know, Play-Doh it's kind of a fun little thing that we used to play with. Plastiliin on selline tore asi, millega me kunagi mängisime, on nii. You know, Play-Doh is, you know, you get it and it's all in all these bright colors. Ja plastiliin on ikka tüüpiliselt selliste väga erksate I don't know värvidega. if you can see, but you got your pinks and your yellows and your greens and your blues. Ma ei tea, kas sa näed, aga meil on siin kollased, rohelised, roosad ja oranžid ja sinised. And Play-Doh is it's what we used to use our imagination with to Ja play. plastiliini peal sai väga kergesti kasutada sellist meie kujutlusvõimet. You know, kids today, they don't need to use their imagination much. Lapsed tänapäeval ei pea väga palju enam kujutlusvõimet kasutama, on ju. Everything's kind of there for them. Kõik on nagu nende eest ära tehtud, kõik on seal olemas. They don't need to use their imagination to play a video game. They just go the way the video game tells them to go. Nad ei pea nagu hakkama ette kujutama, kuidas nüüd mängida seda videomängu, kõik on juba eest ära tehtud, sa pead minema sinna, lähed sinna. They're just happy to reach the next level. Neil on lihtsalt, ma jõudsin järgmisele levelile, olen sellepärast But they ülisillas. used no imagination to get there. Aga selleks, et jõuda sinna, nad mitte mingisugust kujutlusvõimet ei pidanud kasutama. But when I was younger, we used to have to use imagination. We didn't have video games. Aga tead, kui mina kasvasin suureks, mina pidin kasutama kujutlusvõimet, sest meil ei olnud videomänge. So last night, I got to use some of my imagination. Eile ma kasutasin natuke oma kujutlusvõimet. And my preparation for service. Ja ma valmistasin niimoodi ette tänaseks And teenistuseks. you know, Play-Doh is you know, you would have to come up with their own personality of stuff. Ja tead, plastiliiniga sa pidid ise vormima nende iseloomu ja millist nad on. You would have to make things and then make them do things. Ise pidid tegema neid ja panema neid tegema asju. And you know, you'd make monsters. Ise teed selliseid koletisi. And then you'd make little
biology teachers. ise teed see väikese bioloogia And then õpetajaid the biology teacher would meet the monster. ja siis bioloogia õpetaja saab selle koletisega kokku. I'm gonna eat you. ma söön su ära. No, don't eat me. And ei ära söö yes, mind ära. it's too late. nüüd on ma liiga hilja, kohe söön su ära. Sorry, I just needed to get that out. Biology teachers were the worst. aga bioloogia õpetajad olid kohutavad. My biology teacher, I'm sure he's not going to make heaven. minu bioloogiga õpetaja kindlasti taevasse ei jõua. I hope maybe he's changed by now. aga Maybe. võib-olla täna ta on muutunud, ma loodan, et ta on muutunud. That was the worst class for me. I was outside the class more than I was in the class. aga see oli kõige kohutavam klass, ma alati olin, rohkem olin klassi ukse taga, kui seal klassi ukse sees. My biology teacher just didn't like me. minu bioloogia, igatahes ma üldsegi ei meeldinud oma He told me bioloogia to leave the õpetajale. classroom every day. ta iga päev käskis mul klassist välja minna. And so that's what happens to biology teachers. nii et see juhtub bioloogia õpetajatega. All right, but when you're playing with your Play-Doh, aga vaata, kui sa mängid oma plastiliiniga and it's got all these beautiful colors, ja tal on kõik need sellised värvid on koos ja and then somebody comes along and knocks on the door siis keegi tuleb ja koputab uksele. and says, hey, Barry, let's go play ball. kuule, Barry, lähme palli mängima. What do I do? siis mida ma teen? What happens to the Play-Doh? mis sellest plastiliinist saab? I don't take time to, go through and separate all the colors. ma ei võta aega selleks, et neid kuidagi värve lahti teha või I just niimoodi. kind of smash it all together and shove it in the box ma lihtsalt krõttisin niimoodi känkrasse ja panin kasti tagasi. because I'm going to go play ball. ja siis ma lähen palli mängima. And how many of you used to play Play-Doh ja kui palju teist on niimoodi plastiliiniga mänginud and, you kind of mix it all up together? ja sa niimoodi miksid selle plastiliini niimoodi kõik kokku, After nätsutad a selle ära. while, what happens? mis mõne aja pärast juhtub sellega? It becomes a very gray color. see muutub väga selliseks halliks massiks. I don't know, my Play-Doh was gray most of the ma time. ei tea, minu plastiliin läks üldjuhul ikkagi halliks I was lõpuks. really happy when I got a new color because I could add it into my gray. mulle väga meeldis, ma sain uue värvi, sellepärast et see, ma sain lisada oma hallile sinna juurde. But the more you mix it and the more that you mash it, aga mida rohkem sa seda niimoodi miksid ja kokku segad ja niimoodi, the more gray it becomes. seda rohkem ta muutub selliseks halliks massiks. And I think that's how it is with many of us and our emotions. ma ütlen, et paljude meie emotsioonidega on täpselt samamoodi. The more that we mix them and the more that we try to resist them and hide them, mida rohkem me neid niimoodi kokku segame ja üritame neid peita ja varjata ja kokku suruda, what was once very bright and colorful mis kunagi oli väga ere ja värvirikas, can become very dull and very gray. muutus väga halliks ja tuhmiks. How many know that a gray emotional person, that's a hard person to be around? kui paljud teavad, et sellise hallide emotsioonidega inimese juures olla on väga raske. But let me tell you this. las ma ütlen sulle, A gray emotional person is a hard person to be. et selline hallide emotsioonidega inimene on väga raske olla ka. I used to be one. ma olin ise kunagi selline. I know. ma tean, mida see tähendab. I had no emotions mul ei olnud mingeid emotsioone. as far as what everybody saw. vähemalt kõik nägid, et mul ei olnud mingeid But on the emotsioone. inside, I was hurting so badly. aga seesmiselt ma olin väga haiget saanud. I felt like the whole world was against me. ma tundsin, nagu kogu maailm oleks minu vastu. But I was very gray aga ma olin väga hall, because I had no emotion. sest ma ei näidanud mingisuguseid emotsioone. I was afraid to express any kind of emotion ma kartsin väljendada ükskõik millist emotsiooni, because I didn't know what was going to happen, sest ma ei teadnud, mis saab pärast seda, especially at home. eriti kodus. I never knew if I should be happy or sad. ma kunagi ei teadnud, et kas ma peaksin nüüd olema õnnelik või ma peaksin olema kurb. I didn't know if I should just be quiet or if I should just be, in a playful mood. ma ei teadnud, kas ma peaksin olema tasa või võin olla sellises lustakas tujus. And sometimes if you weren't playful, you'd get in trouble. ja vahest sa sattusid pahandustesse, kui sa ei olnud sellises lustakas tujus. Sometimes if you weren't quiet, you'd get in trouble. ja teinekord sattusid pahandustesse, kui sa ei olnud tasa. I just never knew what to expect. My home was a horrible place to live et in. ma ei teadnud kunagi, mida ma kodust oodata, see oli nagu selline kohutav paik minu jaoks. And so you lose the color of who you aga sa are. kaotad selle läbi seda värvi, kes sa oled. You become like that Play-Doh that's just been mashed together and there's nothing left. sa muutud nagu see plastiliin, kõik känkras kokku, kuni enam midagi alles ei jää. And you can no longer separate the colors because they're so mixed together. It's just like one blob of emotionless mess. ja sa enam ei saa neid värve nagu eristada seal, sellepärast et seal lisab mingisuguse kirju koera, mingisugune segapudru. And I tell people who are making a decision, don't ever be in a hurry to make a decision. et kui keegi räägib mulle, et nad on mingeid otsuseid tegemas, siis ma ütlen, et kuule, ära kiirusta nende otsuste tegemisega. Give it time. Don't be in a hurry. et ära kiirusta sellega, võta aega, mõtle selle peale. Let the emotion of the decision pass
before you make a decision. las selle otsuse Let the emotion pass. Let it go away. las selle otsuse tegemise emotsioon läheb üle ja siis võta see otsus vastu. Maybe let several cycles of emotion come and go before you make a big decision. Enne kui sa suure otsuse oma elus vastu võtad, lase mitmetel emotsioonidel läbi käia ja siis uuri. And then of course pray. Ja kindlasti palveta. Pray and ask God to give you guidance and wisdom to know what to do. Palu Jumalat, et tema annaks sulle tarkust ja teadmist, et ta teaks, mida sa peaksid tegema. Because what we all know is this. Mida me kõik teame, on see. The thing that excites us today might disgust us tomorrow. Et see, mis meid täna põnevusse ajab, see meid võib-olla homme paneb rõvedust tundma. I just really want to do this and I really want to go there. I don't care what anybody says. Ma täiega tahan sinna minna, ma juba tahan täiega minna sinna. Mul vahet pole, mida inimesed mõtlevad selle suhtes. And then the next day you're just like, I can't believe I did that. Ja siis järgmisel päeval ma teen appikene, mida ma eile tegin. Why did I go there? Miks ma küll sinna läksin? Why did I end up in that? Miks ma küll seal lõpetasin? The same thing that excites us later on disgusts us. Sama asi, mis meis põhjustas sellist nagu ärevustunnet, sama asi põhjustas meis pärast rõvedustunnet. You know, when people are getting married and it's an emotional decision. Et inimesed abielluvad, väga emotsionaalne otsus. The people that are making a business decision based on the feeling of it at the time. Inimesed, kes teevad mingisuguse ärilise otsuse vastavalt sellele tundele, mis neil tol hetkel on. Those kind of decisions, those emotional decisions we make usually fail. Sellised emotsionaalsed otsused tüüpiliselt nagu põruvad. Don't make decisions based on what you feel at the time. Ära langeta otsuseid vastavalt sellele, mida sa tol hetkel tunned. Because what you feel constantly changes. Sest see, mida sa tunned, see muutub pidevalt. And now emotions, they can certainly play a part in the decisions we make. They need to. Nüüd emotsioonid mängivad väga suurt rolli meie otsuste tegemisel ja nad peaksid. We need to make decisions that we're confident in, decisions that we're happy about. Meil on vaja teha otsuseid vastavalt sellele, millega me tunneme ennast hästi. Confident. Ja kindlana. But we don't make a decision just because we're in an emotional state. Aga me ei langeta seda otsust lihtsalt sellepärast, et me oleme sellises emotsionaalses olekus. Emotions are not to be your guide in life. Emotsioonid ei peaks olema sinu juhendajad sinu elus. But remember, God made you an emotional person. Aga pea meeles, Jumal tegi sind emotsionaalseks inimeseks. And so your emotions are important. Seega sinu emotsioonid on väga olulised. They just are not to be the things that cause us to make the decision. Nad lihtsalt ei peaks olema need asjad, mis põhjustavad meid otsustama. There was a famous author and pastor and spiritual leader in Asia. Aasias oli üks väga kuulus kirjanik, pastor, jutlustaja. His name was Watchman Nee. Tema nimi oli Watchman Nee. And he said this, he made this quote. Tema tsitaat on selline. He said, the most dangerous enemy in the life of a spirit-filled Christian Et kõige ohtlikum vaenlane vaimuga täidetud kristlase juures on see, is their emotions. on nende emotsioonid. The most dangerous enemy in the life of a spirit-filled Christian is their emotions. Kõige ohtlikum vaenlane vaimuga täidetud kristlase elus on nende emotsioonid. You know, and you can be in a church and you can be receiving the blessings of God. Ja sa võid olla koguduses ja vastu võtta Jumala õnnistusi. And then your emotions kick in a couple days later. Ja siis paar päeva hiljem tulevad sinu emotsioonid takka. And you end up going in a wrong direction. Ja sa hakkad minema vales suunas. I don't feel like praying. Kuule, ma ei tunne, nagu ma tahaks polvetada. I know I should, but I don't feel like Ma going tean, to et ma church. peaksin polvetama, ma ei tunne, ma peaksin minema kogudus. You know, something happens, you get offended at somebody and you turn your back on them. Midagi juhtub, siis sa solvud kellegi peale, pöörad oma selja nende peale. You know, you ruin your family. Ja rikud oma peret selle You tõttu. destroy your finances. Hävitad oma finantsi You selle do läbi. things just based on emotion and it's unstable. Langetad otsuseid tänu sellele, mida sa tunned ja see on väga, väga ebastabiilne. Your ups and your downs, they can be your worst enemy. Sinu tõusud ja mõõnad võivad olla sinu suurimaks vaenlaseks. If you allow those emotions to cause you to make decisions in Kui your sa life. lased nendel emotsioonidel endal nii-öelda otsuseid vastu võtta. But we need to learn to control our reactions to the ups and downs. Aga me peaksime kontrollima oma reaktsioone nendele tõusudele ja mõõnadele. Amen. I want you to control your reaction. Ma tahan, et sina kontrolliksid oma reaktsiooni. When things are not going well in your business Kui asjad ei lähe hästi sinu äris and it doesn't feel good, ja sul ei ole hea tunne sees, we control how far we go. siis me kontrollime seda, kui kaugele me lähme. When things are going really well, Kui asjad lähevad väga hästi, we control how far we go. me kontrollime seda, kui kaugele me That läheme. we wouldn't be too excited about things that really don't matter. Me ei oleks liiga põnevad selles suhtes, mis ei ole oluline. But that our foundation of everything in life would just come from God
God, not from what's around aga us. see meie kogu elu vundament tuleks Jumala käest, mitte sellest, mis meid ümbritseb. You know, and some people, when they have feelings, they try to medicate their feelings. Mõned inimesed, kui neil on mingisugused tunded, millest nad aru ei saa, siis nad üritavad nagu ravi võtta selle suhtes. Some people try to escape the feelings. Mõned inimesed üritavad välja saada nendest tunnetest. They'll put on headphones and listen to really loud music to try to get away from what they Panevad feel. endale kõrvaklapid pähe võimalikult valjult selle muusika käima ja siis üritavad välja saada oma tunnetest. Some people try to do activities to get their mind off of what they feel. Mõned inimesed üritavad teha mingisuguseid tegevusi selleks, et ignoreerida seda, mida nad tunnevad. You know, I have news for you. Tead, mul on uudis sulle. No matter what you do to try to cover emotions, emotions won't go away. Vahet pole, mida sa teed selleks, et katta kinni neid emotsioone, emotsioonid ei lähe ära. And when the song is over, the emotion is still there. Ja kui see laul saab läbi, siis emotsioon on ikka seal alles. When the medications wear off, the emotion's still there. Kui see ravi mõju kaob ära, siis emotsioon on ikka veel seal. When the song is over, Kui see laul saab läbi, what do you feel? mida sa tunned? You can't get rid of them. Sa ei saa neist lahti. You have to deal with it. Sa pead tegelema sellega. You have to deal with Sa it. pead tegelema sellega. Deal with what you face every day. Tegele sellega, millega sa vastamisi oled iga You've päev. got to learn to process it correctly Ja meil on vaja õppida sellega tegelema so õigesti. that you become the people that God wants you to be. Et saaksid sellisest inimeseks, mille Jumal tahab, et sa oleksid. Because, you know, in all the activities of life, Sest kõigis elutegevustes and all the things that the devil tries to put in front of you to distract you, ja kõigis sellest, mida saatan üritab sinu ette panna, et sinu tähelepanu hajutada, there's nothing that is going to get you away from the call that is upon your life. ei ole midagi, mis saab sind sellest kutsumusest eemale, mis Jumalal on God sinu. desires for you to live a happy, successful life. Jumal igatseb, et sina elaksid õnnelikku ja edukat elu. God wants you to be bountiful in everything that you do. Jumal tahab, et sul oleks või külluslikult selles, mis sul on. It doesn't mean that we're always just, See ei tähenda, et me alati oleme niimoodi sillas täiesti. don't think that. Ära mõtle seda. But in the ups and downs of life, again, we just keep going up. Aga oma elu tõusudes ja mõõnades meie peamine suund on ikkagi The ülespoole. danger in the emotions is this. Emotsioonide ohuks on see, The danger in the ups and the danger in the downs. mis ohud tekivad nende tõusude ja You mõõnadega. know, love can be a dangerous emotion. Armastus võib olla väga ohtlik emotsioon. Anger can be a dangerous Viha emotion. võib olla väga ohtlik emotsioon. You know, be careful with your emotions. Ole ettevaatlik oma emotsioonidega. Because the dangerous emotions are the ones that begin to control your actions. Sest ohtlikud emotsioonid on need, mis hakkavad kontrollima sinu tegevusi. Amen. You could have a good emotion that begins to control your action in the wrong way. Sul võib olla hea emotsioon, mis hakkab sind vales suunas liigutama. You can have a negative emotion that controls your actions in the wrong way. Sul võib olla negatiivne emotsioon, mis hakkab sind vales suunas liigutama. Dangerous emotions are the ones that cause us to get off of track in life. Ohtlikud emotsioonid on need, mis hakkavad meid õige eluraja pealt kõrvale kiskuma. But you need to keep your focus on God. Aga meie fookus peaks olema Jumala peal. You need to keep your foundation on Jesus. Sinu vundament peaks püsima Jeesuses. And in your ups and in your downs and in your ups and getting ups, Ja siis sinu tõusudes ja mõnedes ja sinu tõusudes ja uuesti üles liikudes. you just keep going up with Him. Siis sa jätkuvalt lähed ja liigud ülespoole tema You should koos. be able to look back in your life and see that life is getting better. Sa peaksid vaatama oma elu peale tagasi ja nägema seda, et elu läheb paremuse And if poole. that is not your testimony this morning, then I believe God can fix it today. Ja kui täna hommikul pole see sinu tunnistus, siis ma usun, et Jumal saab selle korda teha And täna. as you begin to determine to live right and to do some of these things, it will get better. Kui sina otsustad liikuma hakata ja otsustad muutuda, siis asjad hakkavad paremuse poole minema. And that is what God is looking for. Ja see on see miski, mida Jumal otsib. And so the goal is to be well balanced emotionally. Eesmärk oleks selles, et me oleksime emotsionaalselt tasakaalus. People get out of balance when they allow the wrong things to rule their lives. Inimesed lähevad tasakaalust välja, kui nad lasevad valedel asjadel mõjutada ja kontrollida oma elu. And when you begin to allow emotions to take charge, Ja kui sina hakkad laskma emotsioonidel kontrolli enda kätte võtma, your perception of life and your perception of reality becomes warped. siis sinu nägemus elust ja reaalsusest saab täiesti nässu keeratud. And then even your perception of the Bible and how you read
God's word, it can become warped. ja isegi sinu arusaamine piiblist ja nägemus Jumala sõnast või väga väärastuda. When you begin to filter the Bible through your experiences, kui sina hakkad läbi oma kogemuste filtreerima Jumala sõna, instead of just taking the word of God as the solid word. selle asemel vastu võtta Jumala sõna kui seda kaljukindlat sõna. You know, people start saying, well, God heals sometimes. nii et inimesed hakkavad ütlema, et Jumal teeb terveks mõnikord. You know, God will bless people financially sometimes. Jumal õnnistab inimesi finantsiliselt mõnikord. You know, God will help you and give you wisdom sometimes. Jumal aitab sind ja annab sulle tarkust mõnikord. Why do we add the sometimes? Miks me lisame sinna selle mõnikord? Because of our experiences. Oma kogemuste tõttu. You know, there's some pastors that I just can't listen to because they're filtering the word through their experiences. On väga paljusid pastoreid, keda ma ei suuda kuulata, sellepärast et nad filtreerivad Jumala sõna vastavalt oma kogemustele. And I don't care what I feel or what my experience has been, I'm going to take the word of God as truth. Ja ma ei tea, kuidas sinuga, kui mina loen Jumala sõna, siis ma ei võta seda, ei filtreeri seda oma tundmistele, oma kogemustele, sellepärast et ma võtan seda sellisena, nagu ta on. Amen. Sest see on Jumala sõna. The word of God is truth. Jumala sõna on tõde. And Jesus healed all every time. Ja Jeesus tegi kõik terveks iga kord. Jesus would go into a city and everybody would be healed. Jeesus läks linna and everybody Everybody be healed. ja kõik said terveks. You know, healing's not for some of the time. Healing is for all of the time. Tervenemine ei kuulu mitte mõnele mõnikord, vaid kõigile kogu aeg. Amen. And so we just need to believe that God's word is true. Seega me peame uskuma seda, et Jumala sõna on tõde and there's no filter. ja seal ei ole mingisugust filtrit, mida sinna vahele on vaja We panna. need to use God's word to filter the life instead of using life to filter the word. Meil on vaja kasutada Jumala sõna selleks, et filtreerida elu, mitte elu selleks, et filtreerida Jumala sõna. Amen. And that's a whole other series we'll get to later. Ja see on hoopis teine seire, sinna jõuame hiljem. But God's word needs to be number one. Aga Jumala sõna peaks olema number 1. And let everything else and let your emotions become secondary to the truth of what Ja God las has said. kõik muu, sinu emotsioonid, sinu tunded muutuvad teiseseks peale Jumala sõna. And so we need to be balanced. Meil on vaja saada tasakaalu. And when you serve God, Ja kui sa teenid Jumalat, be emotional. siis ole emotsionaalne. There's nothing wrong with emotions. That's okay. Emotsioonidel ei ole midagi halba. But just don't let those emotions make the choices Lihtsalt of your ära life. lase nendel emotsioonidel teha otsuseid sinu elus. And so how can we sing about God's goodness? Kuidas me saame laulda Jumala headusest? How can we sing about how wonderful he has been? Kuidas me saame laulda sellest, kui imeline Jumal on How meie he's vastu? delivered us and brought us out. Kuidas ta on päästnud meid ja välja toonud meid And raskust? that we sing with no emotion. Ja laulda seda ilma emotsioonideta. He's my Savior and my deliverer. Ta on minu päästja, minu lunastaja. That's a good song. No, see on päris hea laul. You know, if you sing without emotion, that's just wrong. Tead, kui sa laulad ilma emotsioonideta, siis see on puhta vale. You know, I love our worship team. Ja When mulle- they sing and worship God, they worship with emotion. Mulle meeldib, kuidas meie ülistustiim ülistab Jumalat, sest nad laulavad emotsioonidega. Our goal should not be to look at them and think, isn't that nice? Meie eesmärk ei peaks olema see, et me vaatame nende peale ja mõtleme, kas pole tore? Look at Tuli sing. Vaata, kui ilusti Tuuli seal laulab. Isn't that nice? Kas pole mitte kena? Wonderful worship team. Imeline ülistustiim, nii No, tore. the goal should not be on the worship team. Ei, eesmärk, see ei peaks olema ainult ülistustiimid. The goal is not to watch Tulika play the bass. Eesmärk ei ole selles, et me vaatame, kuidas Tuulika mängib bassi. I'm so glad we have a bass player. Mul on nii hea meel, et meil on bassimängija. No, your goal should be to worship God with emotion. Ei, sinu eesmärk peaks olema Jumala ülistamine emotsioonidega. I love our worship team. Ja ma täiega armastan meie ülistustiimi. But they're not putting on a show. They're to lead us into a place. Aga nad ei ole siin selleks, et lihtsalt mingisugust show'd teha meile, vaid et juhtida meid paika. And we are to follow them there. Ja meil on vaja järgneda neile sinna. Amen. Amen. Don't just sit back and watch Ära lihtsalt istu seal niimoodi ja lihtsalt vaata. with no emotion. Ilma emotsioonideta. I think we should be emotional in our Ma worship. usun, et meie ülistus, Jumala ülistamine peaks olema emotsionaalne. Have you listened to some of the words that we sing? Kas sa kuulad, kui sa kuulad mõningaid neid sõnu, mida me laulame, That should stir your heart. see peaks üles õhutama sinu südant. That should stir your faith. See peaks üles õhutama sinu usku. And you should sing it Ja boldly sa peaksid laulma seda julgelt. from the bottom of who you Oma are. südame sügavusest, sellest kogu su olemusest, kes sa oled. Let your feelings be part of your worship to God. Las sinu emotsioonid ja sinu tunded olla osa sellest, kuidas sa ülistad Jumalat. Let the relationship with God become big in the Las inside. see suhe Jumalaga muutuda suureks sinu sees. And stir up the right emotions. Ja üles õhutada õigeid emotsioone. When you're serving God,
kui sa teenid Jumalat, and when you're serving people. kui sa teenid inimesi. Amen. Amen. It should be the same way. See peaks olema samamoodi. You should have excitement and emotion when you sing praises to God. See peaks olema põnevus ja selline Emotions. emotsioonid, kui sa ülistad Jumalat. But you should also have excitement and show emotion as we serve one another. Aga sul peaks olema ka põnevus ja siis peaks näitama emotsioone, kui me teenime üksteist. You know, it's not just like, here, See on niimoodi, palun. here, take a, Tahtsid ohvri on ümbrikud, palun. yeah. Give big. Ja anna suurelt, ja. You know, that should not be the way that we do it. Ei, see ei ole see viis, kuidas me peaksime seda tegema, on ju. But that we do it with joy, we do it with a Me smile, teeme seda we're rõõmuga, having teeme fun. naeratusega, me naudime seda. Because we're all in this Me together. oleme kõik siin ühes koos. Amen. Amen. And so let's worship God with all that we Teenime are. Jumalat kõigega, kes me oleme. All of our heart, all of our soul, Kogu and all of südames, our kogu oma strength. hinges, kogu oma jõust. And so let the Bible become the thing that causes you to have stability. Las piibel olla see, mis põhjustab stabiilsust sinu sees. And we can stay on fire for God, Ja siis me saame jätkuvalt olla tules Jumala järgi. even in the ups and downs of life. Isegi nendes elu tõusutes ja langustes. Amen. You know, people say, well, how can you just be up every Sunday? Inimesed saavad küsida, kuidas sa saad olla alati kõrgpunktis, kui sa tuled kogudusse. How is that possible? Kuidas see võimalik on? One person says, I know nothing ever happens wrong with you, but everything wrong happens to me. Ja mõni tuleb ja ütleb, et kuule, mitte midagi valesti ei juhtu sinu elus, aga minul läheb kõik valesti. I told him, dude, you don't live my life. You don't know. Ja ma ütlesin, kuule, sa ei tea minu elus, sa ei tunne minu elust I midagi. have my downs, Küll minul on minu langusi, but I filter it through my relationship with aga God. ma filtreerin seda läbi oma suhte Jumalaga. Amen. Amen. We need to know that God is going to take care of us whether we're up or down. Meil on vaja teada, et Jumal kannab hoolt meie eest, kas me oleme üleval või all. And so we can serve God and serve one another and just be real. Seega me saame teenida Jumalat ja üksteist ja lihtsalt olla tõeliselt And God tees. loves it when we're real. Jumalale meeldib see, kui me oleme sellised tõeliselt God reaalsed. loves it when we're on fire as we live for Him. Talle meeldib, kui me oleme tules tema järele, kui me elame tema But jaoks. again, the goal is balance and Aga stability. jällegi eesmärk selles on stabiilsus. And I think there are things that we can do naturally. Ma usun, et on asju, mida me saame loomulikkusest teha, But this is what I want you to get a hold of as we study this over the next few weeks aga kui me together. uurime ja õpime seda, siis see on see, millest ma tahan, et sa aru saaksid. Is that a lot of this is supernatural. Väga palju kõige selle juures on üleloomulik. A lot of this is supernatural. Väga suur osa sellest on üleloomulik. God can restore your soul. Jumal saab taastada sinu hinge. God is the one who can make you whole again. Jumal on see, kes saab sind terviklikuks teha. Only God Ja can restore. ainult Jumal saab seda teha. Just declare that. Just say that with me because we're going to get here in just a minute. Me kohe jõuame sinna, aga tunnistame seda üheskoos. But just say this. Aga ütle palun seda. Say, only God can restore me. Ainult Jumal saab mind taastada. Ainult Jumal saab mind taastada. Only God Ainult Jumal can restore you. saab taastada sind. Only God Ainult Jumal can fix what is broken saab korda teha seda, mis on katki läinud sinu on sees. the inside. That's All right. Thank you. And so, you know, for me to take my, it's not really gray yet because it's very, Kuna see on nii värske, siis see ei ole veel halliks muutunud, on ju. but for me to take this and separate it again it's almost impossible. Aga selleks, et mina võtaksin seda ja hakkaksin seda eristama, neid värve, see on minu jaoks peaaegu täiesti võimatu. Because even though I pull off the blue, I get some pink and I get some yellow. Sest kuigi ma tõmban seda sinist sealt välja, ma saan ikkagi natukene kollast ja natukene And I try to pull off the yellow and I get some pink. Ja ma üritan kollast maha kihtuda ja tuleb roosa ka. And so I'm never going to be able to get this back again like it was. Seega mina ei saa seda enam tagasi panna nii, nagu see oli. And my wife says, man, I wanted to use that for children's church. Mu naine seal naerab ja mõtleb, pekki ma tahtsin kasutada see ju laste kiriku jaoks. Because I told her I needed Play-Doh and she thought, oh, sure, I'll go buy some. Sest ma ütlesin, et kuule, mul oleks plastiliini vaja. Ma kohe lähen ostan sulle, kallis. We need some for children's church. Meil on laste kiriku jaoks vaja. Good luck. No. Edu sulle. But, you know, it's impossible now for me to separate that back like it was. Aga see on minu jaoks võimatu võtta nüüd see ja eristada neid ja eraldi võtta ja sorteerida neid kõik And uuesti. especially once it turns gray, it's impossible for me. Ja eriti siis, kui see muutub veel halliks ka, seda on võimatu eristada. Because then there is no more separation of color. Sest siis seal ei ole enam mingisugust värvi eristust. Everything's just been mixed together. Kõik on lihtsalt seal kuidagi segamini miksitud. And I believe in my heart that that's some of you.
ma usun, et nii mõnigi teiega siis siin võib olla. That sometimes your emotions have become so mixed and so squished together that there's no more separation. Et sinu emotsioonid vahest saavad nii kokku surutud, et seal ei ole mingisugust erinevust. And only God Ja can siis come in ainult Jumal saab tulla and restore that. ja taastada selle. There's nothing more you can do. Sina ei saa enam mitte midagi teha selle Now, you juures. could do things to protect what God does. Sina saad teha midagi selleks, et kaitsta selle vastu, mida Jumal saab teha. This is what we're going to be talking about. Ja me räägime ka sellest. How to protect our life through the ups and downs. Et nii-öelda, kuidas iseenesest kaitsta oma elu, kui me läheme nendest tõusudest But nõudest you läbi. need to know only God can restore your soul. Aga tea seda, et ainult Jumal saab taastada sinu hinge. Only God can bring back and separate all the colors again and make you beautiful. Ainult Jumal saab tulla tagasi ja võtta need, eristada need värvid ja teha sind taas ilusaks. Only God can do Ainult those Jumal saab things. teha neid asju. And that's the good news for you today. Ja see on see hea uudis sinu That jaoks. no matter where you are in your life, Vahet pole, kus sa oma eluga oled. no matter what you have done, Vahet pole, mida sa oled oma elus teinud. God understands, Jumal mõistab. God knows where you are, Jumal teab, kus sa oled. and God can restore your soul. Jumal saab taastada sinu hinge. God can make it beautiful again. Jumal saab kõik ilusaks luua. God can make those emotions fresh Jumal saab luua again. need emotsioonid värskeks. Has your emotion when prayer been lost? Kas sinu emotsioon palves on kadunud? Has your emotion in coming to church been lost? Kas sinu emotsioon koguduses käimises on kadunud? Is your emotion in serving one another become nothing? Kas sinus üksteise teenimine on muutunud ei millekski? God can restore your soul. Jumal saab taastada sinu hinge. Make it bright and fresh again Teha seal taaskord värskeks ja erksaks. to where prayer becomes beautiful. Selle kohani, kus palvetamine muutub imeliseks. Where hearing the word becomes life-giving. Kus Jumala sõna kuulmine muutub elu andvaks. Where serving one another becomes the joy of life. Kus üksteise teenimine muutub elu rõõmuks. That's what God wants from us. See on see, mida Jumal tahab meie jaoks. And you know what? It's supernatural. Ja tead, see on üleloomulik. Because only God can restore your soul. Sest ainult Jumal saab taastada sinu hinge. You know, I love what the Bible says here in a couple scriptures before we close. Paar kirja kohta enne, kui me ära läheme, sest mulle väga meeldivad Go with me to Hebrews chapter 4. Lähen palun kirja Heebrealastele 4. peatükki. Hebrews chapter 4, I'm going to read verses 15 and 16. Kiri Heebrealastele 4. peatükk, ma loen siin 15-16 salmid. It says, verse 15, for we do not have a priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Heebrealastele 4:15, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrtusele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. So he knows what it feels like. Seega, tema teab, mis tunne see He on. knows what it's like to be you. Ta teab, mis tunne on olla sinu He sarnane. knows your weaknesses in life. Tema teab sinu nõrkusi sinu elus. Then look at verse 16. Siis vaata salmi 16. Because he knows all those things. Kuna ta teab kõiki neid asju. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Läki siis julgusega armu aujärge ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Are you thankful for grace? Sa oled armu eest tänulik. Are you thankful for mercy? Kas sa oled halastuse eest tänulik? Are you thankful for the help that Kas he sa can oled give? tänulik selle abi eest, mis ta annab sulle? Amen. Let's just declare that. Say, thank you, Lord, for grace. Kuulutame seda, ütleme, Jumal, tänu sulle armu eest. Jumal, tänu sulle armu eest. Thank you, Lord, for mercy. Tänu sulle, isand, halastuse eest. Tänu sulle, isand, Thank halastuse you, Lord, eest. for the help in my time of need. Tänu sulle, isand, abi eest vajaduse hetkel. Tänu sulle, isand, abi eest vajaduse hetkel. God knows what it's like to be you. Jumal teab, mis tunne on olla sinu Jesus sarnane. experienced it. Jeesus koges He seda. was a man. He had the same feelings we had. Jeesus oli inimene, tal olid samad tunded, mis meil. And he understands. Ja tema mõistab And he will help. ja tema aitab. And we can go to him. We can approach boldly because he knows us. Ja me saame minna tema juurde, me saame minna tema juurde We julgustega. don't have to be afraid or ashamed. Me ei pea häbenema ega kartma midagi. So the key for us is to find balance and stability. Seega meie eesmärk on leida stabiilsus, stability Balance. ja tasakaal. And that we would have the confidence then to be meil able oleks to approach God. julgus läheneda Jumalale. And then God can restore
our soul. siis Jumal saab taastada meie hinge. God can restore our soul. Jumal saab taastada meie hinge. I want to read one last place out of Psalms 23 today. Tahan lugeda veel ühe koha laulude raamatus 23. peatükist. Psalms 23, I'm going to read the first 3 verses. Laul 23 ja ma loen esimesed 3 salmi. It says here, out of the Amplified Bible, if you'll just read that with me. Ja laiendatud piiblite tõlkes ütleb nii. Again, just a few more adjectives. Jällegi siin on paar kirjeldust juures. It says, the Lord is my shepherd and I lack nothing. Et mu isand on mu karjane ja mul pole midagi. He makes me lie down in green pastures. Haljale aasale paneb ta mind lebama. He leads me beside quiet waters. Hingamisveedele viib ta mind. He refreshes. Tema kosutab. He renews. Tema taastab. He restores my soul. Tema taastab mu hinge. And he guides me along the right paths for his name's sake. Ja juhib mind õigesse rööbastesse oma nime pärast. You know, I love that he refreshes our soul. Mulle meeldib see, et ta meie hinge nii-öelda värskendab. He renews our soul. Ta uuendab meie hinge. He restores our soul. Tema taastab meie hinge. God can do for you what you can't do for you. Jumal saab teha sinu jaoks seda, mida sina ei saa enda jaoks teha. Nobody else can do this for you. Mitte keegi ei saa teha seda sinu jaoks. Only God can separate the colors and make it whole again. Ainult Jumal saab eristada need värvid sinu jaoks. And so let God restore your soul. Seega las Jumal taastab sind. Restore means to bring it back to what it used to be. Taastamine tähendab, et ta toob selle tagasi sinna, kus ta sul kunagi oli. That place of innocence, that place that there are being no more filters before God. Kus su hing oli süütuses ja ei olnud mingisuguseid filtreid Jumala ees. Be like David and don't be afraid when you're down. Ole nagu Taavet ja ära karda seda, kui sa oled madalas punktis. But when you're down, you turn to God. Kui sa oled madalas punktis, siis pöördu Jumala poole. When you're up, you turn to God. Kui sa oled oma elu kõrgpunktis, siis pöördu Jumala poole. The key thing in all of that is just keep turning to God. Kõige juures võtmeks on see, et jätkuvalt pöördu Jumala poole. And he will continually restore and refresh all throughout your life. Jumal jätkuvalt taastab ja värskendab seda, mis sinu sees on. There's nothing too down and there's nothing too high that God can't help. Sa ei saa kunagi olla liiga madalal või liiga kõrgel, et Jumal ei saaks sind aidata. God will bring you back and make you new again. Jumal toob sind tagasi ja teeb sind And uueks. he can make you to be able to enjoy your life Ja again. ma saab panna sind nautima oma elu uuesti. You know, that's what God wants to do. Tead, et see on midagi, mida Jumal tahab teha sinu He jaoks. wants to cause you to enjoy life. Tema tahab sinust põhjustada seda, et sina naudiksid elu. And if you've stopped enjoying life, you need to get renewed today. Ja kui sina oled lakanud elu nautimast, siis ta tahab taastada seda If sinu you've sees. lost the joy in experiencing his goodness, Kui sina oled kaotanud selle rõõmu tema täiuse kogemusest, your soul needs to be restored. siis sinu hing vajab taastumist täna. You just need to go to God. Sul on vaja minna Jumala ette. Turn to the Lord for help in your time of need. Pöörduda Jumala poole, et saada abi vajaduse hetkel. In church, I don't know about you, but I've made a determination I'm going to enjoy life. Ja kogudus, ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina kavatsen nautida elu. Is my life perfect? Kas minu elu far on from perfect. täiuslik? Ei, kaugel sellest. But I'm going to enjoy life. Aga ma naudin elu. I'm going to enjoy life. Ma naudin elu. Is it everything I want it to be? No, it's not. Kas mu elu on täpselt selline, nagu ma tahan, et see oleks? Ei ole. But I'm going to enjoy life. Aga ma naudin elu. What God has given me every day, I'm going to make the most of that day. Kõik see, mis Jumal annab mulle iga päev, ma võtan maksimumi sellest päevast. And part of my job is to help you to enjoy life. Ja üks osa minu tööst on see, et ma aitaksin sul nautida oma elu. To encourage you to enjoy life. Julgustada sind nautima oma elu. I can't enjoy life for you. Mina ei saa nautida elu sinu eest. But I can encourage you to go to a God who can restore things and make things Aga new. mina saan julgustada sind minema Jumala juurde, et sa läheksid tagasi, saaksid taastatud. What I love about God is his mercies are new every morning. Mis mulle meeldib Jumala juures on see, et tema halastus on uus ja värske iga päev. Amen. Amen. Every day we get a new start. Iga päev me saame uue alguse. Every day we could turn to him and let him be our God for today. Iga päev me saame minna tema juurde ja lasta tal olla Jumal meie elus. So I just want to give you some keys Ma tahan sulle anda võtmeid to selleks, help you to get some color back in your life. et saada tagasi värvi enda elus. But I'm telling you, only God can restore Aga ma your ütlen soul. sulle, et ainult Jumal saab taastada sinu hinge. Only God can bring you back to that place. Ainult Jumal saab tagasi tuua sind sellesse paika. And if you need to come back to that place this morning, I'm going to invite you here in just a moment to pray. Ja kui sul on vaja täna tulla tagasi sinna sellesse paika, siis ma kohe juhin meid palvesse. And I want you to ask Jesus to come
come back in and to restore your soul. tahan, et sa paluksid, et Jeesus tuleks sinu elu ja taastaks sinu hinge. To let that color back in your life, to let that freshness Et back lasta in your seda life. värvi tagasi oma ellu, et lasta seda värskust oma ellu tagasi. And so this is where we're at. See on see paik, kus me oleme. This is what we're going to be talking about for the next 6 See on weeks see, or so. millest me räägime järgmised 6 nädalat arvatavasti. And I think it's going to be something that is going to cause us all to go higher Ja ma usun, et see on miski, mis põhjustab meid kõiki kõrgemale tõusma. through the ups and through the downs. Läbi nende tõusude ja mõõnade. That we go higher and Me higher. läheme kõrgemale ja kõrgemale. Amen. Amen. Would you stand with me? Tõuseme palun koos Let me püsti. pray over you today. Palun teie üle. Hallelujah. We're just beginning this series. Me alles alustame seda I seeriat, hope you got something out of this aga ma today. loodan, et sa said täna siit midagi. Boy, we're gonna get into some things that would be life-changing. Me saame veel minna vägagi elu muutvatesse asjadesse. But for those of you again who are just struggling with some things, Aga jällegi teie jaoks, kes te võitlete mingisuguste asjadega oma elus, maybe life's become a little gray. võib-olla elu on muutunud natukene halliks sinu I believe sinu God jaoks. can restore some Ma things usun, et for Jumal you. saab taastada mingeid asju sinu sees. God can make things go back to normal. Jumal saab taastada ja teha normaalseks asju sinu So I'm elus. just going to ask you just right where you are, just to close your Ja eyes. ma palun, et see koht, kus sa praegu seisad, sa lihtsalt sulgeksid oma silmad. Nobody's focused on anybody else, Mitte keegi ei keskendu siin teistele so inimestele. that we all can just be with our God. Me lihtsalt tahame, et me keskenduksime Jumalale ja And olla I want temaga. to pray over you, and I want you just to receive a refreshing today. Ja ma tahan paluda sinu koos, ma palun, et sa paluksid värskendust oma ellu. Receive a refreshing from your Võta Lord, vastu värskust oma elu jaoks, for your Lord, from oma your Lord. isandalt. Your Lord wants to refresh your soul. Sinu isand tahab värskendada sinu hinge. So let me pray over you this. Las ma palun sinu, Father, I thank you for your church. isa, ma tänasin sinu koguduse eest. I thank you for your promises. Ma tänasin sinu tõotuste eest. Lord, we are your people. Isa, me oleme sinu inimesed. We are the sheep of your pasture. Me oleme sinu karjalambad. I thank you that you look over us and watch over our lives. Isa, ma tänasin, sina kaitsed ja sina vaatad meie elude üle. And Lord, you can do what no man can do. Sina saad teha seda, mida ükski mees ei saa teha. Only you can restore and refresh our soul. Ainult sina saad taastada ja värskendada meie hinge. And so, Lord, we just ask you right now by your Holy Spirit Seega, isa, me palume sind just nüüd läbi sinu püha vaimu. to come and touch the hearts and lives of each and every one of us this morning. Tule ja puuduta igaühe meie südameid ja elusid. Stir in us Õhuta üles meis what has died. see, mis on surma saanud. Bring us back to beauty. Too meid tagasi ilu juurde. Let our emotions become fresh and alive in us. Las meie emotsioonid saavad uueks ja värskeks ja elavaks meie sees. Father, I pray that you would restore Isa, ma palun, our et sina soul. taastaksid meie hinge. Fix us and make us better. Tee meid korda ja muuda meid paremaks. And in all of our brokenness, Ja kõiges meie haiget saamistes. because of the ups and the downs, Ja meie tõuste ja mõnede pärast. because of all the things that have happened to us in our lives, Selle kõige pärast, mis on meie elus juhtunud. we ask you, Lord, Me palume sind, isa, to restore our soul. et sa taastaksid meie hinge. Come be with us this morning. Tule ole meiega koos. Move in this place, Lord. Isa, liigu siin selles paigas. Refresh our soul. Värskenda meie hinge. Refresh our soul. Värskenda meie hinge. Thank you, Jesus. Tänu sulle, Jeesus. Thank you, Lord. Tänu sulle, isand. Hallelujah. If there's anybody here this morning, Kui siin on täna keegi and you just know that you need to get things right with God, ja sa tead, et sul on vaja lihtsalt taastada asjad Jumalaga. you know that maybe you haven't been living for the Lord the way that you should. Tead, et sa pole võib-olla Jumalale elanud nii, nagu sa oleksid pidanud. You know it's time to make a change. Ja sa tead, et sul on vaja teha muutus oma elus. Time to get back to the right way of living and filtering things properly. Minna tagasi õigetesse rööbastesse ja hakata elama nii, nagu sa peaksid. Filtering things properly. Et sa filtreeriksid asju õigesti. I want to pray for you. Ma tahan palvetada sinu pärast. I want you to pray this prayer. Ma tahan, et sa paluksid seda palvet. Actually, the prayer I'm going to pray, I'm going to give you the words to say. Tegelikult see palve, mida ma tahan, et sa paluksid, ma annan sulle kohe sõnad, mida palvetada. And you can make a decision today that would change the rest of your Ja life sa saad teha muutuse või otsuse oma elus. as you make Jesus Christ your Lord and your King.
kui sa teed Jeesusest oma elu isanda ja kuninga. You put him first. Kui sa paned tema esimesele kohale oma He elus, will bless every other area of your siis life. tema saab õnnistada igat muud sinu valdkonda elus. So let's just pray this prayer together. Ja palun me oleme selle palve koos. Everybody here, you know, most of you know how we do this. Enamus teist teavad seda, kuidas me teeme seda palvet. So let's just all just pray this Ja together palun lihtsalt boldly, kõik koos seda kaasa ja julgelt. so that we would know that everyone leaves here today in the right place with their Ja God. me tahaksime, kõik saavad lahti siit sellest paigast õiges kohas Jumalaga. Let's pray together. Palume seda koos. Heavenly Father, Kallis taevane isa, come to you in Jesus' name. ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Jesus who loves me. Jeesus, kes armastab mind. Jesus who gave himself for me. Jeesus, kes andis ennast minu eest. Lord, I come to you now. Isa, ma tulen sinu ette nüüd. And I ask you to come into my heart. Ja ma palun, et sa tuleksid minu südamesse. Come into my life. Tule minu ellu. And make me new. Tee mind uueks. And by the blood of Jesus, Ja läbi Jeesuse vere cleanse me of all my sin. puhasta mind kõikidest mu vaatudest. And fill me Ja täida mind with your love, oma armastusega, with your peace, oma rahuga, with your joy, oma rõõmuga, with your Holy Spirit. oma püha vaimuga. And with that Ja assurance selle kindlusega that I'm going to heaven. ma lähen taevasse. And I will be with you forever. Ma olen koos sinuga igavesti. And I thank you for it in Jesus' Ma name. tänan sind selle eest Jeesuse nimel. Hallelujah. Only God can restore your soul. Ainult Jumal saab taastada sinu hinge. Only God can give you access to heaven. Ainult Jumal saab anda sulle ligipääsu taevasse. And it all comes through Jesus Kõik Christ, tuleb viia our Lord. Jeesuse Kristuse, meie isanda. Amen. Amen. Make him number one. Tee temast number 1 oma elus. Make him the most important thing of your life. Las tema olla sinu elu kõige olulisem asi. And I believe everything else will find its place. Ja ma usun, et kõik muu leiab õige koha sinu elus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our Amen. God is so Meie Jumal faithful. on nii ustav. He's so faithful. Ta on nii ustav. Glory to God. Kiitus Jumalale. Well, you getting something out of this. Said täna siit midagi? Amen. Amen. I just ask the worship team to come up. Palun, et bänd tuleks lavale tagasi. We're going to sing some songs before we go. Me laulame mõned laulud enne kui me ära And läheme. I just want you to give some emotion in the songs Ma today. kutsun sind üles, anna emotsioone Jumalale selle Express läbi. yourself to God. Väljenda ennast Jumala ees. And I believe God will rejoice in Ma usun, that. et Jumal rõõmustab sinu elus. Just know this, know that I love you. Lihtsalt tea seda, et mina armastan sind. Know that God loves you. Tea seda, et Jumal armastab sind. And remember, Jesus is coming soon. Ja pea meeles, et Jeesus tuleb varsti tagasi. So let's go out and let's live our lives the best that we can. Nii et kui me läheme siit välja, siis elame oma elu parimal viisil, nagu me saame. And we'll give God the glory. Me anname Jumalale au selle eest. Amen. Amen. God bless you. Have a great week. Jumal õnnistagu sind, olgu sul hea nädal. See you Wednesday night. Näeme kolmapäeva õhtul.